جبو هنکان بین و تعماوی جبو هنکان جی شوین بیخو دبه و خارنک سرکه یا مروبان گلک جاران ده محبت و جوینان ده جی جدست مروبان نکوه قهوه کو ده جیانا مروان ده جیه که گرینگ دگره بویه چانده که لناو جیهانه و یک جوان و خارنانه کو پر تی و خارن گلک هلبرینرین جوالاتین جودا به مبستا پیشخستنا و چانده و با نشاندان تامین جیاوازین قهوه لستانبول یک جمزنترین فستیوال قهوه یا جهان ده هاتن باهف. Tüm kahvelerimizde cüzi miktarda Yemen çekirdekleri kullanıyoruz. ام قهوه خوین سار و گرم تب برای بازن کفنه شوبی و بدندگین یمنه چیدگن. دندگین یمنه یک جباشترین برهمه با طعمه قهوهان. بیگمان قهوه تاثیره که باش لمروواندکه و روزانه 2 فنجان قهوه جیانا مروجی دریجدکه. Günde minimum 2 fincan kahvenin de ömür uzattığını ve kalp کسین خودی تجربه و سالین درش قهوهان آماده دکن ده فستیوالی ده برای بازین کفن و نوجن قهوهین جهه و جداتر چه کرن. Kahve ve şarap fermente ürünler. قهوه و شراب و خوارنین فرمانتنه دندکه که طیبت آ قهوه ام دمینن و دناوا شوشه شراب ده ام پیشکش دکن کسین جدر و دنیرن دبیجن گلو اف شرابه لی نخیر قهوه که کو برای بازه که جدات چکرن و طامه که نیزیکی ویشنه پیراهه Makinesini tasarımlayan ne yaptık? Böyle bir sunum hazırladık. لسر هنک ستاندان برای بازین جدا قهوهین تایبت پیشکشی بشتاران هاته کرن. Berrak olmayan kahveleri seviyorum ben daha kompleks. از بخوج قهوه نزلال حز دکم تحمین تیکل و کمپلکس حز دکم او قهوه دشوشه شرابی دا تی پیشکش کرنجی تحماوی نگرانم لی خوش و جیاوازم Sütlü denemiştim daha önce ama soğuk denemedim. یکم جارە قاوەیەکی تورکی سار دەخۆم تامی زۆر خۆش بوو تاڵ نەبوو من زۆر حەزم لێ کرد. لسر درکتنا یکم قهوه ده که ده 100 سالا سیامین ده لاتیوپیای رودایه چیروکه که بالکش هیا. کسین ji qahweyê hez dikin deyndarê bizinanin. Li gorî rivayeteke şivanekî Etiyopyayê dibîne ku bizinên wî gelekî bi hereket û enerjîk in û demeke dirêj nakevin xew. Ew yek bala şivanî dikeşîne û dikeve pey bizinan. Dibîne ku bizinên wî nebateke cuda dixin û piştî xwarina wê nebatê enerjiyeke zêde li ser bizinên wî rû dide. Şivan wê nebatê dibe derwêşekê û jê dipirse derwêş ka ew çi îşe. Derwêş jî heman nebatê dixe û wekî bizinan gelekî bi enerjîk dibe. Ew dendika qehweyan ku ew nebat bi demê re bi avê têkelandin û qehwe jê tê derxistin. Wate nebata ku wexwarineke sereke ya bizinan meha bûye wexwarineke favorî ya mirovan. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.